Africa my continent, Africa my home, Africa, South Africa, KwaZulu, eThekwini, eSphingo, Lotus Park. La kuvele khona inhlekelele yengozi. La asekuqinisekiswe khona ukuthi kunabantu abayishumi nanye ababhubhile. Kulabantu abayishumi nanye ababhubhile kubalwa nengane yesikole. Ukuthi ke kwenzekeni itekisi netruck bebeqhathwa yini sizothola siqhubeka nohambo. Ake sihambe sibuke ukuthi yini esingacosha sihlanganise okungakuhlanganisi kodwa nje isimo ileso esinaso manje ukuthi la sesithi khona sesiphumile sesiphumelele kube khona into esidonsela emuva liyana izulu liyakhemezela izulu okusho ukuthini na okusho ukuthi ke liyana kubantu base South Africa liyana kubantu bakwaZulu liyana kubantu abebe kule ngozi le izulu malina kanjena kusho ukuthi ke ukugobhoza inyembezi kuphi sekhala ngisho imvelo ngisho njalo amagama afuthi uyaphila mfowethu ngiyaphila umsebenzi abakawuqedi umsebenzi abakawuqedi asizukukunikeza zonke izithombe angithi abakaqedi ukuthatha abantu la ya no asizukukunikeza ke kanjalo singaba kulolu hlangothi ukuhlonipha nje isimo sabantu asibedlulile sizolinda mhlambe sizokwazi ukukhuluma nobhuti omdala mayiqeda la masingakwazanga futhi kodwa sizokwazi ukuthi sibe sithole ithuba ngoba thina sibuye eMaritzburg kade sekwesinye isikole lapha eMaritzburg so gqugquzela ingane isukuma high primary isukuma high school isukuma bese kuyona naye ubhuti omdala siyokhuluma nezingane ukuthi izingane azenze kahle kulonyaka mase iphakathi bese kufika lo myalezo osuphoqa ukuthi manje sibuye sizela okusho ukuthi thina sizohamba ngale siqinisekise nje ukuthi ezinye zezinto asikwazi ukuthi sikhathi sibeke edlangalaleni manje angithi okay sizoma kanje ngoba thina silive ngizoba ngiyobheka ukuthi uphephile lapha bese ngiyabuya ukuthi abantu abekho abantu abalapha uzongilinda la ulokhuzi uzongilinda la mina ngiyochecka ngani ukuthi What's that right? Ayikho indlela singakuchazela ngayo uzoyibonela nje ukuthi uzohlanganisa nawe ngamehlo engqondo ukuthi kwenzeke leni ayikho into yeah. Ya isona simo lesi umuntu akhulumela phezulu kwaso imininingwane egcwele sizoyizwa mase bemhlanganisele ubhuti omdala ukuthi
yini kwenzekeni, kodwa nje sona simo lesi osibukayo ukuthi ngoba inkulumo ethi i-truck ebiqhamuka kulolu hlangothi iya ngale, yona nkulumo esiyitholile. Le iqhamuka ngapha erenkini esiphini uya le. Ukuthi yini-ke eyenze ukuthi begcina sebezohlangana la, ukuthi abalolo esisazoluzwa ngokuhamba kwesikhathi, kodwa nje hayi ukuthi bahlanganeleni la, ngoba phela lo kufanele ngabe uhamba ngale uya le, lo uya le. Yilapho efika idide khona ukuthi ufike kanjani lo la, ngoba phela lo phela uyabona la, uyabona la, lo uyabona lo, ngathi uyabona umgwaqo onjani, uyabona lo, uyabona lo. Uyakucacisela ngokusobala nje ukuthi oya le uzophela la, uzophela la, angeke aphele ngala ungayi ngaphi. Yes, ya lo oya le, ukuthi lo ufika nini la, mhlambe lona daba kufuna ukuthi uhlale phezulu kutholakale kahle, ngoba nakho nomshayeli we-truck ngoba usindile mhlawumbe umuntu iqiniso uyolithola, kodwa ongekusasiza ngoba impilo zabantu ayisekho. Abakaqedi kubona singakwazi ukuba kahle, abakaqedi abantu basalele phansi, imizimba isalele phansi, akudinga ukuthi kuthathwe idumbu. So kwenza kube nzima kakhulu ukuthi sisebenze, ukuthi sibone ukuthi singasondela ngala. Yeah, sona simo sinaso, sona simo sikhona la sesithi khona bese sithi sesiqedile operation yethu ebiyinhle kakhulu, ebenomthelela emihle kakhulu. One mistake, only one mistake. Kuthatha one person ukuthi sibe kulesimo, kodwa ke silalela. Get back to me until I need to, we don't have space. And if I spend this as a LTC,
Yes, I'll find out for you. He's also 3, yeah. Oh, you took him to Albert? Yeah, The 3. information that was given to us was that we were taken to Prince Sheehan. We took 2, and EMRS took the driver to Albert. So Oh, once yeah. passed away, I'll find out which one it is for you. Oh, so it's a little 12. So now it's 12. Try to find out who's over there. Good. Ay, sikhona azamenda futhi kunzima kakhulu yo ya imbiko izolokhu ingena kancane kancane ufikayo manje uthi kulo 11 ebesikhuluma ngayo sebe u12 ugcina ungasazi yabo ugcina usudunyelwa yikhanda uma ukuthi ekuseni ngalesikhathi sekunabantu aba12 ukuthiwa abasekho emhlabeni ngento obona kodwa-ke angakhulumi kakhulu ngoba asikayitholi into econcrete ukuthi yini ngempela yenzekile soloko sikunikeza nje sibonga usibekezelela ngedatha lakho sibonga usibekezelela ukuthi sikunike izinto engaphelele ngoba omunye ubezofuna ukuthi simnikeze yonke into eyenzekalayo kodwa ngenxa nje ama-ethics okuphila awavumi ngoba ukhumbule ukuthi sikhuluma ngabantu abalelela abanye ama-family zabo abakezwa ithina esesazi nawe uswazi kungaba iphutha kungaba buhlungu kakhulu uma ngathola ukuthi-ke sesithathe idumbu zabantu sadisplaya ngazo ngoba egcineni kosuku okwethu ukukulethela umyalezo iy'thombe ya nje into esuke sifuna ukuthi uyithole ufuna uthole umyalezo okuyiwona wona ngabantu aba-relevant so isona simo esikusona sisalindi into esalindiwe njengamanje mhlawumbe okunye ngabo ama-mortuary van ya ngicabanga ukuthi ama-mortuary van asalindwe angazi noma ikhona nesikuyafika eyodwa noma silinde nje ama-mortuary van awu-11 ngoba lona omunye oka-12 ungathi ushonele endleleni esibhedlela noma engene esibhedlela kunesimo esinjalo kodwa abashonele ababhubhelela esikhona ithi inkulumo bawu-11 kodwa nje ake silinde sizwe ukuthi-ke mhlambe-ke how far ngendaba ye-mob van i-mortuary van ngoba ezinye zezinto uma kuthatha isikhathi eside i-mortuary van ingafikile ekubeni abantu besemanzini izulu liyana basemanzini kokubili basemanzini as we speak bayanetha vele sebehambile nomndeni abanye amalungu emndeni mhlawumbe asekhona ukulokhu ubona umuntu wakubo isihlobo sakhe silele phansi kanje izulu linje nakho okunye kubili kucindezele kakhulu kodwa-ke ake silinde sizwe ukuthi-ke mhlawumbe-ke kuzoba isikhathi esinganani bekezela nje bekezele siyacela nje bekezele uhlale nathi isimo sihle neze isimo sibuhlungu kakhulu and uyabuka-ke ukuthi-ke ekhaya uhambisa kanjani umyalezo uthi usibanibani akasekho uhambisa kanjani umyalezo uthi abantu abawu-11 sebebhubhile ekuseni ngovivi ya ubuke eyi awona nje ya ake silinde nje ubekezele kanjalo kodwa nje ngale kwale truck vele awuthi ngubhekele ukuthi ya abantu kwendlaliwe abantu abawu-11 babelele kanje ayikho into ebuhlungu njengale ayikho into ebuhlungu nje ubuhlungu kuyankenketha ubuhlungu kuyankenketha ya sisemanzini kade sikhuluma indaba yaseGauteng amasonto awu-2 adlule sikhuluma indaba yaseGauteng sizwelana nabo sisecathulweni zabo manje sibuyile isila ya sizolokhu sikulalela nje ubambe kanjani
umfabo owner wetekisi okhona. Not wetekisi, owner yetekisi ekhona. I-owner ikhona. Bese kuthi la khona umfabo we-owner ye-truck. I-truck thina lezo indaba vele kakhulu bafika esibhedlela. Owner ye-truck. Phela ngibona ngathi kumele wona ngoba phela ufana break. So owner wetekisi Owner truck yetekisi ekhona. so uyazi For sure noma Ubhala uthi uphi bathi bathi sebedlule kudala eMkhumanzi bazokhamba ngala bese abakhambe ngala ngoba kuvaliwe ngalo futhi imoto zingena la ngabaparayo so sizodala uzokhamba ngala ngobheki nothi ngiphinda ngibala Ngala umfabo we-owner. Oh yes. Yeah. Sona simo lesi. Sona simo lesi esikusona. Into esayilindile kakhulu sizolinda indaba ama-motor van bathi ke aseseduze kwenze ukuthi ekwazi ukuthi athathe lezi idumbu ekwazi ukuthi bephuthumise emoshwari kwenze ukuthi kungaze kufike ama-families kuthiwa ukuthi bafike ama-families abantu baleleka nje obunye ubuhlungu iyona nto esayilindile linda nathi nje siphila mfowethu linde nje nathi ayi Thank you. Nazo-ke zingena ngithi nansi into ebuyehlupha ukuthi lento iyinombolo engazuthi abantu bengayigijimi ngenombolo nombolo ziyahlupha ngoba izolokhu iphambana isibalo sabantu ababhubhile njengamanje basewu-11 asikhiphe le 12 nje sine 11 phela umuntu omdala njengamanje usazama ukuthi apressurize ukuthi bephuthumise ama-motor van iyona nto besiyikhuluma nabo ukuthi usocingweni nabo ukuthi ucela nje bephuthume masishane angithi iminyango ihlangana kanjena-ke iminyango transport mase kunje sekufuna ukuthi abambisane no-health kodwa-ke uyabona ukuthi babambisene kahle ngoba usathi nje sebesinike update ukuthi bazoqhamuka ngala ngoba ngale ngase kube naleso traffic anasicindezela kodwa nje isimo esinaso njengamanje ukuthi before sikhulume yonke into sibe nethuba nalokuxoxa ezinye izinto akuthathwe abantu bebe endaweni ehloniphekile then bese siyakwazi ukukhuluma isona simo angiphinde futhi abantu isibalo sabantu ababhubhile semi about 11 ake silalele sizwe ukuthi kuthini futhi okunye ukukhuluma Gaza after 12 months because
Sitting already, my mind is 12, 11, so one problem with mine. So I'm saying my figures are wrong. So I don't come to coordinate and have a better information system. Association of Wimba. Sakon Association of Sabat Monsa. Ukuthi imoto yayingadrayiva yayipakile kufanele soda bangabenduya kwabuya bona wonke umuntu yababazi awu imoto yakhe bacabanga ukuthi akuhambe ngani but zazobreka Uzakarishi nabonje ufuna kodwa sibabili sasambiza ukuthi ze-end range but i-agenda bathi uma basebenzisa ngakuye kungabaleka la noma kunzima ukuthi akaze ngimmenshine unkosazana lo phethe VAR uthando lo yena lo sesiphethe VAR uyaphila tatwethu noma kunje sayibambile bonela usuke eMaritzburg ubuhamba ngobani speed hayi okay ibambe kanjani okay ngiyabuza bengibuza ngoba ngibonile ukuthi hayi siyabona ya kunzima khona jokes aside kunzima into evela la wena Thando lento eyinamba abantu bayithanda inamba abantu ba11 kufana nalesa story yakhumbula kade kuthiwa last week noma kulele sonto kuthiwa kunengane ezo9 eseyilimele usuyithola kahle akazibe khona into enjalo emotweni kwakunengane ezo3 zazo3 awazi noma imoto yaphunyula i-handbrake noma ingane yathi i-handbrake udriver wemoto wayesalande ezinye iy'ngane esikoleni imoto yarola-ke kodwa nje kwakunengane ezo3 kodwa sithe uma sesifunda lapho nasenkundleni zokuxhumana sathola ukuthi hayi abantu sekunengane ezo9 bagcina ngalesi sikhathi sengozi yaseGoli so ezinye zezinto ngiye ngithi mina kuphelele uma uthi nje kunengozi embi enyantisa igazi iy'namba thina masikhula Thando bezisalela oprincipal-ke kwangabona uthisha omkhulu kwakuba la MEC ukuthi-ke uyena officially noma spokesperson department ofuna khipha iy'namba ngoba kuyenzeka ukuthi iy'namba abantu uma besafika yabo uma nifika kwisimo njengoba kunjena nje abantu indlela abasuke beyilimale ngayo kuyenzeka ukuthi umuntu oyedwa baliwe kabili yikho kuye kufuna ukuthi kulindwe ama-officials bahlanganise kahle iy'nombolo bese besinika solid le nto yokuyithatha sikanje ezinye zezinto othi ukuthi ugcina manje wethuse abantu kanti isidinga sikho ngoba into ebalulekile nje ingozi enje kuthiwa ingozi enyantisa igazi wonke umuntu usuya-understand ngesilungu bazothi horrific accident usuyazi ukuthi bawu5 noma bawu6 cha ibambe sigedele orule ondaba ezinhle sibiya bekwazi ukuthi besitshele ukuze makunento ephuma eceleni sibuye kuyena futhi aphinde axolise ngoba lezi ezizwa ku social media akekho oxolisana vele ngishiwo into sekushona abantu abangaka kuphela ake silinde kodwa into esiyilindile kakhulu silinde kufike ama mortuary vans
then emva kwalokho sesokwazi ukuthi-ke sibone ukuthi siyakwazi ukukhuluma nobhuti omdala. Uma singamtholi namhla thina somthola noma yinini ngoba uyabona indlela oxake ngayo. Nabeyindaba lapha bamlindile ukuthi bekwazi ukuthi bekhulume naye. So sekuleso simo kodwa nje nesibekezelele impela asizukuveza ngale ngesiveze ngale ngoba abantu namanje abakathathu, so asikwazi ukwenza into enjalo. Uma singenza into enjalo ngabe sizenze ihlazo nje kubantu base-South Africa nabantu base-Afrika. Lana akuziwe ukuzokhandwa i-content, lana ukuthi sazise abantu base-South Africa ukuthi kwenzakalani. Njengoba sikhona abantu baseThemba bayalazi iqhaza silibambile, hhayi ukuthi sesingasikhombisa abantu belele phansi. Lokho cha. Asilinde nje. Mfundisi, awukhulume nabantu base-South Africa ukuthi uthini angazi, uyakhuluma nje. Hawu lento kanti izolunga uyalunga. Awukhulume nabantu base-South Africa. Lona umfundisi wethu weprovince lo ubaba Mpungose, uchaplain weprovince, uyena mase abantu sebedideke kanje ngoba sesididekile, sekuphela ukwazi, kwaphela ukuhlakanipha, sekufuna kumuntu ozokhuluma ngendaba kaNkulunkulu, akhulume ngeprogram kaNkulunkulu, mhlambe iyona ezosilekelela. Baba Mfundisi, awutshela abantu si live on Facebook, tshela abantu base-South Africa. Nongalo imoya yethu phansi. Besanda kubona nje into ekade yenzeka eVaal. Sisathi sikhulekisa bona. I think nemingcwabo yakhona ayikapheli yonke. Yes. Weekend yonke bekubhizi ngaleyo process. Manje sesibona lento esehlela la. Kodwa ke mhlambe umuntu into oqala angayisho ukuthi mase kunje ithemba kuba uyena uNkulunkulu. Yes. Ukuthi siphakamisa amehlo ethu siwabhekise enkosini. Yes. It's gonna be a long week. Yes. Esifundazweni sethu naku MEC kodwa ke soqhubeka sithandaze kodwa ke ngicabanga ukuthi okukhulu ofuna sikukhulekele ikhona ukuthi uNkulunkulu asisize aphile to the conscience of our people. Yes. Ngoba kuyabonakala ukuthi uma indlela yokwenza ingashintshi lokho kubizwa ngokuthi i-behavior, indlela abantu abasiphatha ngayo uma besesteringini uma ingashintshi sisazoba nazo inkinga ngoba ikhona into ebasezingeni kaNkulunkulu ukuthi ayilungise. Kodwa khona okushiyeleka kuthina ukuthi nathi sikulungise ngaphakathi kuthina enhlizweni zethu. Into esibona la ayijabulisi nesi. Soqhubeka sikhuleke ukuthi uNkulunkulu ayithwale iprovince yakithi kulokho sekwehlile. Nemindeni siqala umkhankaso ukuyihambela yonke uma sithola imininingwane ukuba nje bangazizwa bebodwa kulesi simo esesivele manje. Kodwa ngicabanga ukuthi ma kusuke kuvela into enje kufanele mayidlula si-reflect sibone ukuthi yini esingaqhubeka sizame ngoba kubonakele imizamo besiyenze festive ukuthi ibiveze imiphumela emihle. Kodwa manje sesinokudumala uma sekwenzeka kanje. So ke but sizoqhubeka ngeke silahle ithemba ukuthi sizame ukuyincenxa imiphakathi yethu ikakhulukazi abashayeli ukuthi mawungena uzoshayela usuke uphethe impilo zabantu nempilo neyakho nawo bonke abantu abasuke bekhona. So ke yikho ukuthi sibhekise uNkulunkulu nabathandazayo basilekelele ukuthi basikhulekise bakhulekise nomphathiswa bakhulekise nabashayeli bakithi ukuthi indlela yokuziphatha emgwaqweni ithi ukushintsha ukuze sibe ngconwana isimo sethu ngoba amaphoyisa khona kodwa ngeke ehleze khona sonke isikhathi all the way. So kufanele sisigade kwenzela ukuthi isimo sethu sibe ngcono. Sibonga kakhulu Mfundisi. Inina enenza ukuthi ke ubhuti omdala athi ukuqina. Inina enenza ukuthi ama-families athi ukuqina. So mase kunjena thina sekuphela ukwazi, sekuphele yonke into. Mase kufike nina siba nalo ithemba, sibuyelwa ithemba. Sibonga kakhulu ukuthi
kwisini nibe khona Nokubalulekile. kakhulu ngoba yila kwenzeka khona zonke izinto sithi siya lapha emncwabeni sibe sisuka la mani kwazi ukuthi ke ube khona la mfundisi lokho siyabonga kakhulu siyi-province siyabonga siyi-South Africa siyabonga siyi-Africa ukuthi ke kuba umfundisi awuzukuyohlala lapha epulpiti usilide khona uzosilida from the ground kunjalo siyabonga kakhulu mfundisi siyabonga nongani thank you baba thank you siyabonga Africa ma-continent ngesambe sisondele silalele ukuthi u-MEC uthini kubhuti omdala sizozama nje Sivana safuna ukuthi ke ake ngithathele inkulumo nje yokugcina ningilinde nje linde nedatha lami akabe akuningi naye u-MEC lapha usakhuluma nabe indaba thina-ke sinayo-ke ne-privilege ukuthi-ke sombamba noma yini la singambamba khona kodwa nje udlulisamazwe enduduzo enye into ayikhuzayo la ukhuza lento yokuthi abantu bayathanda uku-exaggerate bayathanda ukuhabalaza njengoba nje kade sekuthiwa abantu sebewu-12 uyawukhuzwa lowo mkhuba ukuthi abantu akube nama-channel ukuthi information isuka la izila phela akuze ukwenzela lutho lento ukuthi ufike uhabalaze iy'namba enye into ukuthi abantu masebelele kanje siyeke lento ukuthi manje senza amavidiyo senze iy'thombe siyiposte kuma-Facebook bani ngoba lokho nje kusho ukuthi-ke asinabo ubuntu ngoba esimeni esinjengalesi udaba uyakwazi ukuxoxa liphelele ngalena kokuthi uveze ukuthi kwenzekeni ulidaba nje uxoxe liphelele ukuthi hayi sekwenzeke ingozi embi ingozi enyathisa igazi okade ngisho abantu bazokuzwa akuze ukusho ukuthi manje lento yo-breaking news asiphumeni kuyona lokho-breaking news ngoba ezinye zezinto ekuyicindezela ukuthi manje ufuna abantu ukuba u-breaking news uzohambisa ney'ndaba e-wrong uhambise ugcina manje ungasakwazi ukuhlonipha iy'thunzi abanye abantu mhlawumbe-ke ngoba sisalinde ama-mortuary van futhi okungekuningi emva kwama-mortuary van esobe sikhuluma ngoba into esobe siyenza vele kukuthi siyokutshela ukuthi iscene isi-clear kodwa ngeke sikukhombise la kuthathwa khona abantu befakwa emotweni ngicabanga ukuthi ama-mortuary van mhlawumbe azoba u-11 ngoba vele idumbe laphansi zo-11 angani uma ziyabhanqa yini I don't know kodwa nje isimo esikusona sinama-mortuary van then athathe into mhlawumbe-ke okwamanje kungaba yilokho kuzothi makhona okunye-ke sesingenza noma amavidiyo sininikeze khona ngicela nje okwamanje siyibamba unamkhatsheni siyibambe nje khona la ukuthi-ke isimo esikhona kulo mgwaqo la i-Lotus Park noma ngathi ma uyale kusesiphimo ngani ngapha ma uyale kwamafutha ma ubhekele lo mgwaqo lona uyawazi lo mgwaqo bese ngikukhombisile ake ngikhombise okugcina ngcina before you ukuthi umgwaqo nje kuba umi kanje yabo la sikhona la yabona la umgwaqo lo umzila wey'moto eziya le nje uyabona nje amaleni awu-2 aya le
bese futhi ngale ngaphesheya imoto eziyali ngaphesheya uyabo ukuthi mangithi ngaphesheya ngisho ukuthi ngaphesheya uyali manje ke writing is on the wall yabo i-truck mayila ishayisana nemoto eyali ikhona into engayazi ukuthi yini kodwa ke sizozwa mase ke abaphenyisi bephenyile sizozwa kodwa nje ngokuyibukela hayi i-trucking sebebhubhileke kodwa abantu abanye balimele kanzima baseyibhedlela. I thank you Africa, my continent.